10. jubilarni festival dokumentarnog filma, turizma i ekologije. Jahorina Film Festival. Od 14. do 18. septembra u Palama i Sarajevu. Zamolit ću ljubazno predsjednika žirija, njegovu ekscelenciju Jana Pšenicu, da nas pozdravi i kaže nam kako procjenjuje kvalitet ovogodišnjih filmova. I would ask politely jury president, His Excellency Jan Pšenica, to greet us and tell us something about the quality of the films. Poštovani gospodine ministre, poštovani gospodine direktore, dragi filmmakeri, prijatelji filmske umetnosti i također non-mainstream filmova i medija, dragi prijatelji. Respected minister, dear director, filmmakers, supporters of short and documentary film and of non-mainstream culture and media, dear friends. Meni je naravno drago da sam bio izabran za predsjednika žirija. Moram da kažem da još nisam pitao upravnog odbora festivala zašto su izabrali upravo mene. Ali možda to je zato što Slovačka trenutno predsjedava Europskom unijom ili možda zato što turističke, ekološke, kratke dokumentarne filmove su vrlo popularne i u mojoj zemlji. I mi također imamo jedan festival filmova koje su vezane za održivi razvoj. It is a great privilege to be the chairman of the jury of the 10th Jahorina Film Festival. I have not asked yet why the steering board of the festival chose me for this position. Perhaps because Slovakia currently holds the EU presidency, or perhaps because short documentary film are popular in Slovakia too, and we also have a sustainable development of film festival. Istina je da Jahorina Film Festival je već postao i se već etablirao kao između specijalizirane regionalne i međunarodne festivala i postao je trading mark. In any case, Jahorina Film Festival has already established itself among specialized regional and international festivals and became a trading mark. Imao sam već ja priliku da pogledam takmičarske filmove koje sudjeluju na ovogodišnjem festivalu u oblasti turističkog i ekološkog filma. I have already seen the films participating in the competition. I primetio sam dve stvari. Prva stvar je ljubav ljudi prema prirodi u kojoj oni žive ili koju oni posećuju kao turisti i njihova želja da zaštite tu prirodu. And I saw two things. First is people's love towards nature they live in or which they visit as tourists and also their will to protect it. I drugu stvar koju sam primijetio je bio strah, bojazan od toga da li ćemo imati dovoljno čisti zrak, čistu vodu i mjesto gdje možemo da živimo jer nemamo rezervnu planetu gdje bismo se mogli preseliti. Second is the fear about the future. Fear whether we will have fresh air, fresh water or any place to go because we do not have a reserve planet where we could resettle. Sve filmove koje sam ja video su jako divne. Na kraju je bilo vrlo teško odlučiti koji treba da dobije više bodova i koje treba da dobije ili mora da dobije manje bodova. The films are beautiful and it was really difficult to decide which should receive more points and which less. Na kraju za mene sam odlučio da ću uzeti u obzir nešto što bi se moglo reći da je neki trenutak ili osjećaj motivacije. To znači da li čovjek kad gleda taj film ima osjećaj ili da taj film generiše osjećaj ili neku emociju da čovjek mora da odmah uradi nešto ili odmah da prekine da radi nešto drugo. As for myself, I decided to take into account also something what could be described as a motivation dimension. It means that whether a film generates an internal emotional feeling, that it is urgent for us to do something or stop doing something else. Na kraju ja bih hteo da poželim svima vrlo uspešan festival, puno zanimljivih sastanaka i ostvarenje novih
ličnih ili i profesionalnih prijateljstva. I wish you all success, inspiring meetings and pleasant events. Hvala na pažnji. Thank you. Hvala, gospodine ambasadore. Thank you, Your Excellency. Jahorina Film Festival je član Međunarodnog komiteta turističkih filmova sa sjedištem u Rimu, a jedan od naših partnerskih festivala je i Srem Film Fest. Sa nama je večeras direktor Srem Film Festivala, gospodin Igor Čolak. Zamolit ću ga da vam se obrati sa par riječi. Jahorina Film Festival is a member of International Committee of Tourist Films stated in Rome, and one of our partner festivals is Srem Film Festival. The director of Srem Film Festival, Mr. Igor Čolak, is here with us, and he will now address you. Dobro večer. Good evening. Velika mi je čast što govorim na ovom 10. Jahorina Film Festivalu. It is my pleasure to be here and to make a speech at this 10th Jahorina Film Festival. Ja sam prošle godine na ovom mjestu novinarima rekao da su ovakvi festivali procesi koji traju. Last year I said to the journalists that these kind of festivals are actually a process that take time. A da vreme pokaže u kom pravcu se razvijaju. And the time shows actually the direction of their development. Primećujem da Jahorina Film Festival sve više širi platformu sa koje deluje. I can see that Jahorina Film Festival broadens the platform of its acting from year to year. Odnosno da ima sve više segmenata. It has more categories each year. Ovdje mislim na filmsku umetnost, na ekologiju, edukaciju. I think about art, film art, ecology and education. Kulturno nasleđe. Cultural heritage. Multikulturalnost. Multiculturalism. Interkulturalnost. Interculturalism. I tako dalje. And so on and so forth. Svi ti segmenti su sjajno složeni u cjelinu koja se zove Jahorina Film Festival. All these segments are placed into one thing called the Jahorina Film Festival. Nama u direkciji Srem Film Festivala od neprocenjive važnosti je što gospodin Mirko Despić, osnivač i direktor Jahorina Film Festivala, prenosi svoje iskustva. We really appreciate that Mr. Mirko Despić can share his experiences with us in Srem Film Fest. I isto tako da mi je važno što to radi gospodin Antonio Conte, osnivač i počasni predsjednik Međunarodnog komiteta festivala turističkih filmova. As well as Mr. Antonio Conte, the honorary president of Jahorina Film Festival. Žao mi je što nije ovdje među nama. I'm truly sorry that he is not here among us tonight. Ja se nadam da će Jahorina Film Festival imati sve veću podršku svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini kao i u široj zajednici. I hope that Jahorina Film Festival will have the support of Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina in the future. Kako bi mogao da ostvari što snažniji uticaj u svim ovim segmentima koje sam malo pre nabrojao. So that it can really share the experiences and related to all these segments that I actually mentioned before. A to je važno za sve nas. That's really important for all of us. Srem Film Fest ove godine će se održati 4. put. This year we will have fourth Srem Film Festival. U hrvatskom i u srpskom delu Srema. In Croatian and Serbian part of Srem. Ja vam prenosim tople pozdrave, dakle, iz našeg Srema, odnosno Srijema. Okay, cool. I Jahorina Film Festivalu želim da traje još 9 puta po 10 godina. Hvala. I wish Jahorina Film Festival a long life and a prosperous future. Thank you. A sa nama je večeras i gospodin ministar Dane Malešević. Zamolit ću ga da se obrati i zvanično otvori ovogodišnji festival. Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska is this year's patron of Jahorina Film Festival. Minister Dane Malešević is here tonight. He will now address you and officially open this year's festival. Vaše ekscelencije, uvaženi domaćini, dame i gospodo, ljubitelji filmske umjetnosti. Your Excellencies, respected hosts and ladies and gentlemen, lovers of film art. Imam izuzetnu čast da govorim na otvaranju 10. Međunarodnog filmskog festivala turizma i ekologije Jahorina Film Festivala, koji će i ove godine publici predstaviti veliki broj
različitih filmskih ostvarenja iz svih dijelova svijeta. I'm really honored to have the opportunity to address you here tonight at this 10th Jahorina Film Festival, at which many films will be shown. Organizatori Jahorina Films Festivala pripremili su bogati i uzbudljiv filmski program koji će svojim kvalitetom nadmašiti sva dosadašnja izdanja ovog festivala. Organizers really made a rich film program this year, and it will be an upgrade comparing to the other festivals. Zahvaljujući ovoj manifestaciji, grad Istočno Sarajevo i Republika Srpska u narednim danima bit će sjedište filmskih radnika i ljubitelja filma iz cijelog svijeta koji će imati priliku da se našim umjetnicima razmijene ideje o filmskom stvaralaštvu, ali i da upoznaju Republiku Srpsku. Thanks to this manifestation, the city of East Sarajevo will host many authors who will exchange their experiences here and also have the opportunity to meet Republic of Srpska. Raduje me veliki broj regionalnih ostvarenja u svim kategorijama na festivalu jer je to potvrda da i na ovim prostorima jača filmska umjetnost. I'm really glad that we have many films from our region that shows that film art is really developing here. Na filmskom platnu će se narednih dana ispreplesti različite kulture kroz 150 filmskih ostvarenja, što je nemjerljivo bogatstvo. Many cultures will be shown during next 3 days from 150 countries, and that's a really great treasure. Podatak da je na ovogodišnji festival pristiglo nekoliko filmova sa filmskih festivala u Berlinu i Kanu, kao i veliki broj svjetskih premijera, dovoljno govori o značaju ovog festivala. Data that we have films from Berlin and Cannes here really shows the great significance and importance of this Jahorina Film Festival. Filmski jezik je univerzalan, razumljiv svima i pred njim su sve razlike ništavne. Film language is universal and it's recognizable to everyone. Upravo taj duh jedinstva i ljepote umjetničkog stvaranja jeste temelj za njegovanje i razvijanje raznovrsnosti i važnosti kulturoloških veza među narodima. That spirit of art is what makes international relationships. Poput knjiga, filmovi često otvaraju nove vidike i uspostavljaju mostove saradnje. Like books, films very usually make different views and actually build bridges among different cultures and nations. Organizatoru upućujem iskrene čestitke na uspješno organizovanom 10. festivalu i želim uspješan rad i u narednim godinama, a svim posjetiocima i poštovaocima 7. umjetnosti želim ugodne trenutke uz dokumentarne, animirane i kratke igrane filmove. I want to congratulate the organizer for successfully organizing this 10th Jahorina Film Festival. I wish you all a pleasant stay here. I na kraju upozoren sam da ne zaboravim, proglašavam 10. Jahorina Film Festival otvoren. Hereby I declare 10th Jahorina Film Festival officially open. Thank you, Mr. Minister.